Lamshubu Swrangchati Kokborok Koktwma ang dogel logitamo ni Mr. Matini ni Kokborok Koktwma rakungkha. Metal ni thamji shamar ja sanam mungia kami arti blok khobja 18 pura ADC village ni brijisni mailo number wati faimani bagai Swrangchati bu phangba phangla haroklai phongni dam sini simi sharini dam thamjora thangla su khaijanai malkhung rok la su mania. घंटा खानिक धरी आमी पाইছি এখানে বর্তমানে ফরেস্টার সব আইছে রাস্তার মধ্যে একটা গাছ পড়ছে তারা আইছে আবার করতরা লইয়া রাস্তা পরিষ্কার করে সব গাড়ি লইয়া লাগতেছে আর লোড গাড়ি লইয়া এই আখের মাঝে তুমি কতক্ষণ ধরে এখানে দাঁড়াইছো? আমি দাঁড়াইছি ঘন্টা খানিক হয়েছে। দুপুরে খাওয়া দাওয়া এখানে হয়েছে না খাইয়েছি? না খাইয়ে আইছি। কি নাম তোমার? আমার नाम संजीत शब्द है। आधा घंटा 35 मिनट से खड़ा है। और कोई अभी सरकार की तरफ से कोई उसको हटाने के लिए कोई लोग आया है कि नहीं? अभी बारिश के चलते नहीं आ सका है। अभी देखिए फॉरेस्ट वाला आते हैं या प्रशासन आते हैं कि नहीं आते हैं। हम लोग तो आधा घंटा से खड़े हैं। कहाँ जाने वाले थे भाई आप? हम तो अभी जाने वाले हैं लॉन्ग शिलोंग मेघालय। कहाँ से यार? हम तो अभी अगरतला से आए हैं। ADC jongmori taklai bisio hayong genangge coronavirus ebromani bagai lockdown bo saklai jakha aboni bagai ADC jongmori claim mania aboni bagai no ADC ni barja JK rauni thani yapar jakha ADC jongmori taklai bisio hayong genangge coronavirus ni bagai lockdown clai rijak mabai jarawa ADC jongmori claim mania ni bagai ADC ni barja na JK rauni yago yafai din nangkha chachala aboni ti TSC pin tangphakra sune deboma Koktwma saka Koktwma bo saka ADC barja Kokborok sanai bosang tidina nango aro Kokborok mani hunke bo bhaike ADC barja tidul nai hne bote bo saka haste BJP IPF te katsa habang phi IPF ti bo haste phani thani memorial badi yawoi o ADC ni barja na borok ni sisagoi nana nangmani hne te abona kari baksa motarok boba karana rudi hne khorang tisai tongo o hane boba kara se o hane tidul nai hne phi TSC ni bukhate sakla rijaka o hano naikonai buni bosuni borok haini bagoi no boba kara se o hane monti okra ongna nang hne boroni koksi chamong जों मान सबजाक नाम तामने के एडिसिन जे ड्यूरेशन टमनी अब 17 में पाइके ते रूल्स अनुसार कन्स्टिट्यूशन अनुसार न सरकार को अब सरकार गवर्नर नि जागा सबयो ग सुजुग कोरोना नि सुजुग आमा हाइने सिस्टम खाइके बरो तब गवर्नर जों साइमन गवर्नर बु मुसमिसे गवर्नर सब समय स्टेट गवर्नमेंट नि बाय चल बिनि सामंका जस्ट नोट परेनानि वो बरक वो स्टेट गवर्नमेंट थिखारि नाय स्टेट गवर्नमेंट ताबो बीजेपी आईपीएफ ति सरकार बंनि फेवरेट बं जे फेवर खानाय बननरि नाय आबनो नॉर्मल गा जागा आव हान्यं का जों नुमानि जिगेराव अबसे बं फेवर बरं खाना बनरिका दा क्वेश्चन तो काइमानो सिनि मुसुम तै जों रेनानि हायपनो जे जतो जागा त जों जे मुसुम मांगिया जों अब जेकोनो बर जेकोनो सरकार आबनो सुजुग मानानि आबनो जों नायमाखाय एडीसी तालसो जरा एडीसी जे आसाय फाइप्लन सिमी जे प्रो आबर एस्टेब्लिशिंग का 1984 85 आवन बागै TSF TUJS और जेबेस मूवमेंट खायै एडीसी एसिप खाइकिया अमहाय टीम अमहाय संगठन एडीसी सालना नामनि फेबसिनि कपाल हामिया मैक्सिमम एडिशनल रोल खाइकिया मैक्सिमम इयर्स न जे मठानी जे संगठननि जे बरंनि एडीसी नीति कोनो नॉलेज करै एडीसी नीति कोनो
bini awareness kiri mana mo musunya ama hai borong ya se edisi power klaishu ama hai ke tini sing 2020 jara 2005 से सीमित 2020 15 वर्ष लगातार 2000 तो 2005 किसे मिसा आरो कबमा रीजनल पार्टी फॉर्म खाइ के हाइपन आबनबो उल्टा पोल्ला खाइ सबाई शिप जाका अब कसारा 88 93 जरा कैसे रीजनल पार्टी 90 to 95 आता में वो खाइ हम बारे तो मैक्सिमम सीपीएम रोल खाइ के गब सीपीएम एडिसिन एगेंस्ट तमन बरक बंगियागो सयकिया सिनि कपाल के हामिया जे बरक एडिसिन नायने बंगियागो पावर सगैया जे बरक एडिसिन तै मुंसा सिया एडिसिन तै इंटरेस्टेड करै पावर खाजे परके बंगियागो न सगैया तिनि जिके राउन यागो सगैबा मामा हान्य एडिसिन तै मुंसा सिया फेबा रुल्स न फनुगै इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जे एडिसिन रुल्स गवर्नर यागो थांनाय आवनो फनुगै अब प्रेजेंट सरकार बंनि फेवर बरो बिदिखा आरो नों कोन सादै करी नों गवर्नमेंट रखायनो बामो रिनायनो जों सातु 6 मास नासिना सिमसिम नाइ फार्स्ट महाराज तो फाइने महाराज न सिनि आनी पर्सनल ते आन संगठन आन स्पेशल व्यक्तिगत महाराज आं माहाय टिटी एडिसिन चीफ रक मसंग जायो जों मुसंग महाराज न तिरप्रा न रोल खायनि तिरप्रा साम रोल खाय चीफ मिनिस्टर बोनो जों चीफ मिनिस्टर खायमो सं ओ चिकनसा आवबो 6 मास नि बागै नॉमिनेशन लिरना बागै राज्यपाल नि बागै फन सानखाल टाइम मसं जाखामो अब महाराज सिन सालनाय आनि मते इलेक्शन बासायावै सरकारनि फेवर तार महाराज जदि ताव बर्तमान सरकारी का सरकार बै महाराज नि रिलेशन दं आमसं साइमान थांनाय बिसिंति जगाजग दं बर काव खमको गम हाय रंग अ डिमान्ड रगां जायगायावसो सिकन डिमान्ड बागै महाराष्ट्र बागै आम सामानिका महाराष्ट्र स्टेटास नसे दावने खिखलायमा कलायो जदि जों बनो रिनान मोसं हंगाय पनो जों कपलाय खाइसे रिनाय चीफ मिनिस्टर बागै जों सानैयानो तिरफ्रानो साजन खायम बागै गाम हाय सिकन दंनो बायखाय आंगा जागा एक बदि ताबो जों मनायो जों मोसं मानि न मोसं मानि तै ओं मानि तालादा जों मनायो खरकसा बरक जेहेतु आईएएस कैडर नि बरनो एडमिनिस्ट्रेटर सामा नाम तो तिप्रासाबो दं तिप्रासाबो गोबां नॉमिनेटेड आईएएस बा प्रेजेंट आईएएस बो दं जे एडिशनल जे सामु खाजा आगि रगो बंनो रिखे जाखमु आबो गैजों ताक साना थाङाखै आं सानैमानो अम सानटे सरकारनि प्रोसेस खायते न अ 6 मास बायथांनाय जास्ट जों बरनि थानि कायसा इशु तो आंना बागै से को काजगा दिने आईपीआई तो सामाबो मांखाय जासाव आरो जों कोनो तिप्रासानो आसरिखाय साव फेवा मदिया अ सरकार मदिया कोरोना ने बागै 3 मास लिवनो लॉकडाउन जों मुभमेन्ट खायमिया अन बागै मुभमेन्ट खायमिया नों जास्ट बनो मेरन दरि मानो रिबिर लाइन दं चिन बरनो आरो kokborok बुजिना एडिसिन ते मीनिंग साइमानाय आमाहाय एडमिनिस्ट्रेटर आमाहाय बरनो एडमिनिस्ट्रेटर सामना बागै फेबस अनेक बसर माहाय नुकजाक सरकारनि इंटेंशन करि हिंगाय सरकारनि मुसुमा करि हिंगाय नवर कोन खाजे करि अरा एकदिक दे रुल्स बं फेवर दङ आबर मुसुखै अननो बदिमोन आं आईपीएल पेन कोइने आमाहाय के डिमान्ड खायवै बर जेतो रुलिंग गवर्नमेंट दङ बर निजि रुलिंग पार्टी सामने डिमान्ड खायतो रुलिंग तो सेगिनारि ना मुसंखाय प्रेसार वे रुलिंग गवर्नमेंट बाय नों पार्टनारशिप गवर्नमेंट चलि दङ आरो पब्लिक इनभेस्टङ मीडिया इनभेस्टङ प्रेसार रिव्यू सिमी या डिमान्डिंग याबो जस्ट देखाबासि प्रेसार वे जे मुसं बरंना हादि अमसे संगे सारा मुसं आम हाय पब्लिक इनभेस्टङ इमोशनल पक्सा सावै थंमानि नुखा प्रेक्टिकल कोन करि चा साला
Teliamura Division Amsani IPF the South Gokolnagar Regional Committee in Lawajmung by Home Quarantano Donai Kongbrin no Jam Bagachobaso Klaizaka. Metal Tamsi Shalmarita Salo, Teliamura Division Amsani IPF the South Gokolnagar Regional Committee in Lawajmung by Home Quaranto Toneja Kongbrin no Mairong Shersi, Alo Shersa, Berma Serini Shalai Kabang, Bagachobaso Klaika. Mani Deborma Edisibles ni Egnong Ward ni Kutna Kamiwa, Achoba Mongo 5 Manjaka Yud IPF the Teliamura Divisional Committee ni Kasko Gobindo Horijomatia Artisani CEC member Bobujit Deborma Uttom Deborma Tekhiralal Deborma Bayren Phayi lockdown rijagai 14 दिन ni tai China IPFT nimpro Phayi marong 10 kg rikha tai Peraman 200 tai alu 1 kg tai ri ang belai hamai manjaka tai tai brono ang ধন্যবাদ জানাও আসুন ke belai ke hambai maya faru tini orojago jeng khanaka IPF ti Dokhin Gokolnagar Regional Committee amsoini Manik Deborma ADC Village khobjak oro Khaisa Mongol Kutna 1 number wardo jeng khanaka oro wardo prai khorok brui Chennai ni phainai rok borok 18 tarikh phaikha ingke phaimani bisingo tini borok home quarantine tongani bangai borok dage jakha inghaini bangai u jorago nokni borok bahaino kutul malia ingke samuhum rok tanglai malia haini bangai sarkarni facility bo hotat teke borok mania ingke u jorago Dokhin Gokolnagar IPF Regional Committee rok borok jasai namani bisingo khor mankha o jago khorok brui Chennai ni phainai rok borok tongo inghaini bangai IPF titrop theke tini singoro borok no phai suba phaikha mairung 10 kg tei berma 250 gram tei alu sersa khlaiui u khorok bruino sing brongno rokha tei bom haikhe sini amsoigo kwangma phainai rok tongo abarno sing tabuk jasai khaiui tongo khusnagui tongo abarno jetman sak sing subanai subagui buthangnai gahaini mangai u bisingo ang jotono u tripra hastini tapuk tei bukhsonang koigani muchugo sing o jago jotono sing bwskang agok phailega nangnai kchak kufur kormo hlayagui jotono sing subalagani bangai joto agok pheri hnai ani kawungnari asunu par jotono hamai Mungya kami hati shanti hotel karni khoroksa bri talchar cheraini bumana tongthai nok yakar thangri hinai amsini monronjon deborma mungai borok bkha sitra khamaima kebang borok bai bujaka tabo mungya kami primary health center klaijak bukhok gaurani deborma Mungya kami hati shanti hotel ganani khoroksa buri tarcha cherani bumana tong thainok yakar thangdi hunai amjini morajan tabuma mungi khoroksa buka sitra khamama kubang borabe bujakna nakha tabuk mungya kami primary health center klajak bukuk goroni deborma pati mungni tu saimaka o jagano tui borok sarkisa sikang bo warai laika hunai pia cha sara busai nogo krini jarawa goroni deborma mungi khoroksa burino morajan deboma khorokni khoroktam borok tlangoi sukumar deboma ni nogo thango boni higno chapro boika asu simia yagro boni bumanobo bukha korini deborma bokeboni jaga botong ya boni chuchini jaga si tongjamani takuk mononon deboma buku goroni deborma o jagani kotur thangde hunoi saka tomong koturi hingke buthane toktana hunoi bo damrogo dikha yagro buku goroni deborma koktoron tamasaka naini dinarok chini Swrangchati wo ne ongko thane bangkino ang dai yo posui tei tong thane dai the thang ya bala ang lo tong ma su khang ko yo ni mang ko tu thang ba de na ri hani phai bu sabahi hima pe mama bo helo ro ji kuma bo no bihi tene khai bo ko bihi borok thang ko phai yo nang tomane nok thai ni kutul than dahi ne ongko thane helo ko tu thane helo or na ri mali ya helo agin nin dai tamphur kai na no ga bare ke wan jan mama bo no ha ke no misal khai no ro dex bor o tong tho bong ke bo na hame ke re hene am se bo dai thima nya bo lo ko bor mo te man khlai tong so no nin dai thene bung tamo na ga yo nin bung khai gorone nin na sai mo sukumar ko mansa bojago ô sao cao quá lại mang tươi cũng có cái là áp số các cái gì thằng cả tao phải tao đi xa tôi đi đặt gặp phải chỉ cả lần thằng cả thì cái thằng bà sao có cái tụi còn tham bảo giáo thằng cái gì hả áp số cũng có tham cái mày tôi có tham tao mày ông cái tao không lại này cái này tao tham cái bà đi khơi nó thích hay chơi còn anh đi uống gì
ang tatal saya iko ang kulay ano fabre dari naji oh 사보 사보 iko ron ko man birang ba chuk de ka chuk tin pa sai kulay bara na yak bede botam mai bo iko yak không mày mới khai yak không mày bữa nay cái đó một không có đâu Jerong instance khane bagi wana ja boro thangnai sabni thane thanglai sabno sike kaham biti mano eba jora kre haban na gogo thangla chuklai palai thane bagi borok ni bagi blina kaham koktwma te kaham sheptongo nini ane sapa nok ari gono nogo tongtote haban nogo tongtote eba je propana srapsa jora kare oi instance khlai manai a new India Insurance Company Limited a Corp of India undertaking ni lamatoi abo kaisa haba mai boshi na insurance company oro joto malku eba car motorcycle shafduk eba health personal accident fire accident umarongo insurance claim manai hani bagi norok tak bidodoro grungdi omi kumawa a new India Insurance Company Limited a Corp of undertaking Noyantara Deborma agent code AG 00114965 Shubari Bagar Krishnagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokborok number 85751030/82580375592 email number debormanayantara@gmail.com Jerung nangkungan insurance tabu khlaje yarok tongko borok takti khlai oni ke mau kurngin mano tamne hanba bufro tamro patui thang ke bo shirigya hani bai jora tong chani paithani shak tu te malko motorcycle akoroni insurance khlai yardi